any Teledumase. When I was first posted there, around 99, 2000, 2001. Okay. Baby, any Teledumase as I'm making you. Okay. Yes. And I'm a call for the first time. I look like a bear man and Tafo and Tafo. A man and Tafo ma. And a bear man, a ware penino. Or what a penino. And a Nino Kumano. I don't know, Nuclear Media, somewhere and make us a cocoa business and one of bois. Okay. The woman said, Nino Kumano, so I don't know what say, Bemano, Sabemano, Susuba, Bonnie you. Ah, they are Cocoano. I know Nino Kumano, so Cocanimoy. Not just a Bema Baco, I went out. 18 or what I said, or Muna Peneso, Ma Bearman, or Muna Bearmanity. Sana Cocoe. Aha, but some have a problem with you. When would you? Me using a missing canoe. Oh, similar to what I've just disclosed here, but when I say too serious, very, very serious. And you know, Nino Kumano, crowd na fasono. Yeah. But we did say, and bread and the woman. Cheke bimpo ena bia amuntu aware anamo bia kwade I think senka ya de be senka nya yasa be oba ni che oyi ni phone so ne ma matoto I think say o ma shodo say bia yeah next 2 months yeah you October mu ena nke bia o mbe shede sia yes tomato to be me ye nti say e wona asem no wono e ho e na asem no wono so mo to be bia ri ba me ya ifro no. Oh, I idea and go who are chilling them there. Hey, the way no. Jai. Do a Mujafradi about Chemo. Oh, I no crowd yet. Bibi, I no crowd prono, Kadachi that Biano, Casabio, Casus, Bonnie bit me idea. I'm Benin Yokumano so. And I Bemano, and soon Yakumano, so Casus, Bonnie bit me a bomb so. Okay. And no problem. No, we dear Omoko Konyensen. It is so money, dear Pan, I will meet me. And Luna, actually, not drink to what the Abbas say, I want your day. I think you must to a pound say, I'm sure Tracy. No, Nantiase, where they are, you send their baby. And to me, you are bound by the side of that. One jama, what I say, one other crime, what beside me, I do. One other crime, what beside home, I could grab. I'm sure my jam. Okay. And where do you send their baby? Wait, yeah, presenting to for sale. On train, Omonka, now on separate you. Now, Omonka, on train, or what? Nimia na owa omaje akola na before na nya kwa ware o ma ware we yen sa enye mujafa na nya aba nya ba wie okay what check the omu na say ye ba sre no say anya ba wie onya no abotre ada di bia so be bia ne atifo ntie ni ya di bia bi si bia no nyankopon de ntie o ma na ye de e ba sa e da say so we should understand that no nya mo abotre I mean sure okay General akwa babiem ena de ye say epe na ye nyanso ai enye izo General meet you General mu nyina akora mo yepe mo se kona na say ja ko ba ya space mo okay General meet you this guy man okay General be mu de ba ma me yabusa for yensa ne so say media ye di ko YouTube a etwagu ewo honom KatakyieFM TV me pa cho wadaro ma ko honom a obenya dwumadi etwagu ibi ahwe ho na chese wo hwe no na wo subscribe na wo like na wo comment TikTok bibia enso koso wo honom wadaro ma na ye nyina ye ni dwumadi no emfa emumu General meet you Alright, yeah. I mean that's the
Some sisi. Asamo. Say I get na sawan tia asam. Say dem dey kan no na se chi. Nti de bia na mass beti asam foforo. Na bia bi so musu ni abisu. Sideway test you. No, say there was nothing new under the sun. Yeah. Na me dem ya na dem nwanwa ne say ade me esi. Me yonkwa ya ade ni bi. Esi me hu mate. Enti ya ade nti na mintimi like mintimi fancy nyansa say ade we me yonku ye bi am one as to na asema ye kan ti say the worker enye na esie ebi esie twema me yaka ebi asesi me ebi ti aba so ochina ebi be se china chi bi ya enwe da so de ana say ye nsua de ana say eye den ya nyame ne kwafo matia ma be hia obabi fufu special. Okay. Oko anu akoje na onko awedi. Say ni fufu et binka. You are about power. Very a choke one side. I see what they say fufu a. I try to be so much. Asemo. You have food na guru na bo. Okay. They are fancy so ya. We see we are ko Bible. So Bible here para the kids or what. That's it. Yanko. O afa here. Evans Obafia. Yeah. Asama fufure. Pa. Na me ka say e ade etesi. Na say o ka say there's nothing new under the sun. Na ni pa na ka say to da. Ye nwene de besi da so ye de. Feelings. Ya kono. E ma ye tiki decision bi a e benya wo so da chi. Na ye ndwene ho. E no say e de ni mo twan. Na bonne ka twa so ye dey. Enti boni bia be di bia no natural wonya ho asotwe wasase we so ani ya se ye twa ma Yesu bia ba no ba se bia ba no ba cha no e wa ya Okay. Yesu oba be he ya Okay. ase na ye ye me som ni kisosom atu adia na eye musu a wo ya e the fascinate abibu a ehu e de chire sabi mpo ye so mpo no. Yes, you could be asked to ma. O ma mi bewu. Yes. Usuro so ma mi bewu to wonye. Ye ba na ya me so mi kizo so ba yenti no. Me de ya me so mpo kizo so ba yenti no. Amadi bu asa kwa le tra sa enye entimis. Ebetimi esi. Kwa mo po o ya da o sunsun. O le po sunsun ma po nua po wa wani sunsun be charge o le po nature bia. Enya bo le bia. Okay. Eto mo bu tu bi bo sample am ko ni nkomo e fa wo. Yo, bo sample am ko so say ya wo wa kwa no dey ti wu ti da bo samson. O dey ko e ko bu fa bra bo. Wu tu drop e no. O dey ko no ba ku ni bia. What just say? E tani wa na bo ye kizo so ma ga ga say me ye kizo ni ti mi jame. Ye chani esi. Okay. Unya ba e kunu na say the guy ba wa na. Odi podcast e mu da na. Sa pepe. O twina. O so wo se e mo ja fra. Akobo ewrem. O so wo di kwasa samsam e dey go kwaso. E penefo die. Ai ma dia o fom ti. Wa na bu so na sebla o. Oh, aba wo die che mo so no da ba ba die. Enye problem die asa die bu so ko ni mu a. Baby wo be ba wo. Ese ba ma odwene ko achire. Bẹ́ẹ̀ni ẹni ní ẹ̀pẹ̀jẹ̀ sẹ́ẹ̀kì táàyè ló ẹ̀jẹ̀ pẹ̀jẹ̀ ní ẹ̀bùkọ́ bọ́dé ní bàdà náà ní gẹ́fẹ̀ ní à. Ẹ̀ asẹ́mu. Wọ́n kà sẹ́ ẹni sẹ́ adíwọ̀ a sẹ́ bẹ́ẹ̀ máa kà sí ọ̀bẹ yà nyàmí yà máa bẹ́ẹ̀ máa sẹ́bi òní nìdíẹ̀ ẹ̀sùn nyàmí à náà ọ̀sùn ẹ̀sùn máa ní ọbẹ̀ twẹ́ wọ́n sẹ́ ọ̀yà ọ̀nyẹ́ náà wọ̀ sọ́wọ́n ní kọ́ bá dà sẹ́. Eti Obafia gani ya be pass e wo yi resource e wo Sa pepe. O ya be pass ani tira ni ton ana bo sa ga no Yeah. Ni atra na ni ton. Yeah. Oh ani musu o so nto musu so nti ba o no sister abi o be si e be tu ge bi pa o do ni nia ba baba bo no what I say Okay. Ni nia ba o nobody has a different mother, but the same. I don't know where they feel the same. Yeah, it is. I said, I have Bushasa. Mame back. I want Yanti. What or for some way, I could be very good, not baby.
Now the cabbage just 2 weeks. I don't know why I froze. Yana de me nwa nsusu nunu. So, say bi employ training bi amfa for matter for so many years so. Yes. Enti mi anti we anti mi kura wo bibi kura ba. Afa no my o madwen say wa wani tia. Se woni mi an so na ekoba o. Ni sister nka say was one na ekoba kura mo kura mo koto. Yes, abusia. Oh, abusia is a quiet. Ugro we dwe bi obi e. You dey me nua pa wadi na bro. Jai. Yes, you be say abobeka wa no ofra. Ana bo ofra ntona. Yes. Eti sebi obi fro ba ti be yo. So obi fro ba ti ade nyawa ayo bu so na do ba da do be ko. What I say? Okay. Eti die koso fie mu no. Ede bu so mu no. Ede ma bo ade ye wo tete mu no. Eba na go buru no na ba wa na tete wu tan no. Ko ba bia musu ye twi musu fra bantin be fie. Okay. Oh, ye twi musu fra bantin. De be. Fie. Na ya pamani musu da musu ane sabra so. Uya mu hwe ye. Uya wa ntase. Wa de ko no. Oh, ni be bi o wa. Oh, ni be bi wa. Esa unyi ko ba ntase. Obi ya we process esa. Wo ye pa no me be da musu so. Ese wo ye. Oni se enjima le e wo. Oh, no new feelings. Or self interest. Tabela na ko de no ro ye. What I said? Ye sebi. I don't make this so. Ya mu se twetwai. Ye ba just a massa. Let's say that say I really to be nyare e wo we. There be wa ni there. That's abofo boy you o dey fumboro. Asem na so. Ni say ni boro. Asem na so. Cause you say that one no. And you want to friend inside. So, you say e mo ja friend and inside. Bema ni nya be nyada. Ono so ba da. Ala wo wo wa ni. Na ga so ba wa ni. E yo de. Ugo woni to sa. Nature to say do nature. Okay. Nature I do anya anya bibia nya mopo. Nya me twe wo sia nsuo nua ho mani enfama I do go to ye. Okay. Tell about car say di pese ni so. Na mo twa. We say we should concern about the party. Okay. And the ye to South Africa. So be me you are feeling member koda. Enje mo sukase. Okay, into say obey why you confused? The entire what they about what to you no. What susu say anamo ben e na wontu a wotu a say beboa onjam emfamani nie ana say amamre kwan mu no. I don't know say bia woni mama mre mu kakra na say bibia bibi wo hono ma mpenifo betimi aya obetimi akofa ni kunu ana sesese na aba no na aba efutu oben e na ode ma media both ni na no ba ku play mistake what do you but there ain't any mistake yeah you can never see okay yeah the first girlfriend what is it okay ni na penny no na penny yeah e na ko to kwa mo se chiri some person na ku 20 se chiri o ana na just you about telephone guys and good one of pete asolu dia bro and I do good and I do group and I say that brother was oh what I said they only said and yes say you okay but you go say so you put them on board so you be ma nya be ma se ma ya kan nya be ma ba ko anya be ma ba ko fuo no asem anya be ma ba akufuo no nya de mi ebi ameme kwa ware ni no mimi kunu no onu nso nia mimi kunu a me kwa ware mimi kunu de wanya me hwe me na me ku amamon de ni aso bo kan say sa pepe ntia e onuafo mienu a ware onuafo mienu onuafo mienu a omo kwa ware onuafo mienu that's it ayati bla ko ku nya le bra yes e da fie nya so akosia sa ena me be ware ni ya ni sha ena ni ya ko ware sha asem se saki e ni afro ana so ne me so me belgefo enso ye ni belgefo na ya cha ye ho sa me sa na asem na si ti me no na e be ware ena ni nwa ketewa ne se anya india kwa kwanyam anya india o ta na asem anya india o aya Ghana ti
Onya den. Oh, your grandpa odi nyana bro. Ebi sikesi bi sin the same thing. Brabi o abo chem no kasa ese. Ono no ga ono nete aposa wale no. Ele ono so bram so nya ba. Ele ga no aposa wale no ebra. Atwem planam. No was a right no abo chem. Mo jai obaro wa na nya ga tu nya ga e wa ye ni girlfriend no ebra no. Everything what can decide to date. Now we better what me ado. Only say we can come show me. Now, all of us want to say I could say jai. Now very guy akom anywhere with the same jai. O man just say change some now on the no say brand jai ni dey no. It was o ba me don no. Unto my ma wale no. It what can is out to date or sit down. Oh yeah, ready who na wo say me. Onu sure above one da kra. I think say yes. Unto me nya do ma wo nuane da wo. Yes, ko so ya re. Oh, I didn't want I go so mu kra be di ewu. Akono boni we is what ani nu. Is what ani mu ayakono boni. On time sister no. E yo so na wo do ma adaga. Yes. You call on time say be ami nya ba wo wale me ya. There be the name no e out of akono boni we the panel no do me ya. E say be I say you do no. Something no. Oh, I told I my do me e via ya ma you feel about na mane. Oja say this how don na wu aka dey ram na say dey ro. Oh, but the question sister no dey say just say we. Ona ni mia. Okay. E na wako wale oni we ni boy so enya dey akudit. E na say ni saba. Okay. Nti wanya dey. Any boy akutru. Sa The question on to say wale adaga ha ni India. Enye India so. Africa mo asantimo. Amamele bia ni wa ye dey. Ha ni India. Okay. No brother travel bu bia sa oda say. But esa asantimo bu dey. Ye ni sa dey dey. Okay. Enti kwan say o de onyama no. Onyama ni ya. Onyama no de o me na me turu say o de onyo bi bia fini mu. Okay. But body nya get ba ko dey. No say ko we say at least this is style alcohol. Okay. That's it. I don't know, it's a mistake. That's it. Don't go pen me up. Okay. Nani ya penny ninja fa. Okay. Me that's it. Busiafo kama me dwumade so na wasungu a utie ye na bia afa na wode wafidie no ato Katakyie 90.9 na mebo mu kakra se be ya wonyira obeka se ne nkomo a omudie menti ase he na ekọ na he na ba ni nyina ene se yen sister baako ena ede na asema bedan yesa asem no so che no wo hu de wonye ne ho nti twa ne twa se wode ba kama me na ye ne ya tiefro ye ba timika ema no ne ye kire no de wonye na se de asem na boni pusa wo kire ma wo kire se onu ankasa na kiri ba na menya ba ma me kwaware no na me kiri ba nie enti me kiri ba ne wodi a na ba ma me kwaware no se bia se me kwa be ma ne nchen a me ka se ninu aketo akogya me ewo me boy anase me kunu Fie a nkanya bone enti wande wonya odo e ma ni nentu wo kwa ne boy ne ho bia afie bia wone ninu aketo na eko omo fie ho nso so nya be ne nkwa ne to ho abusu afie boy ne wo ho bi ninu anketo anso wo ho no bi enti wane ni aketwa ne kofi se ni aketwa ne nso so onu ni boy no ensu nia a chese one no boy ni nia ne nso akodi agobone ama sese omu emomu akofa nyinsen ba cho se ya asem ne tie no omu nso akofa nyinsen enti we panyin ne kunu na omo ba be wa omo atoto aware ene ma npodie omukura do omugusu omohihya aware enso ketwa na sa ho eni panyin ni nua no panyin no boy ni nua ayeden akotwempena ama sese nyinsen abamu a jese akwai se nuafo mienu a omukofie baakum enuafo mienu omukoware enuafo mienu sa pepepe nyanchen maame baako papa baako se ni nua na me ni nua mienu ekoware enuafo mema emienu saa na asem no akoye na ye sister yi edi abase asem no kire ne so asem no aboni pusa se ohunye onye de di kan kora eye mojafra
se me medical akwa abusua yimu na me nua ketewa nso so waye den wa ba mu eno ena eho asem ena ye ka enti me pa cho na se de esi etie eno no ebo 11:30 pe ye bebiela no atumu enti ubetimi afre ewo 0594212823 11:30 ba obefre ewo 0594212823 na wadwinchire bia na wonso owo edefa asemi hono wode abafo na de wo wadwinchire bia text message ena ade befa number kro na aso 0594212823 0594212823 na adwenchire bia de text message aba yebela ne tuma afi obetimi afre na onsoso wachire wadwen say shark aba na de address no he say wakasa apostle general so akasa na munyina mo kire se se dia case na si akwaye no enya de yen sister yi woni ni nua ebetimi akwa abusua ba akumu akwaye den akwaware ama na yeje tiketu ana di kan ne we na akwafa nyinsen de jayana senganyin mpumbe mu dia kensen ka ombetimi aye ho bibi kakrandoa ti jayana wonjai emfama ni kunu no o ma to taware ho ne ma de but mi pese mi bisa se won like wo jai ne sen wo jai ne tra because ye hwema moja fani de nya bayi because anya hwe kula no panyin ne boy no ma ye bibida na we nso so akofa we a woni na akofa nyinsen enti si yakase bia won jai na ase wo jai ne tra a chese bibia ni hono ma esese omonje na se koba ne sa nso so a emfa nso anso boni bia ma esese wo se obejema amamna bi ni hono ma esese wo mo eye because the medical ka ye de ya mojafra no eno omodi endi se bibia ni hono ma sa esese wo mo ye eno na mpese mi hu mini aba okay mesada wasibio na yasa achiatiefu bio na sede usika no we ye de ya ade no anya bawi sa ana emojafra no kura aba no ana nkanyinsem pie mu kura kanu so different thing okay mojafra na anya bawi but nyinsem pie mu different thing nden ka yeti mu kura ye kakra campaign for kura we kura campaign for na betia nkola no say munyo monsam na moye very simple very simple but here is the case here ni nyina chiri no nyinsa akwa there is nothing you can do about the nyinsa no we are there ya omanya nyinsa ewi so na me no na general ka bi say out of love na ni nua kuma ni nua abaya ni nua kuma no ego trua wani ko fa sansem we ade aba okay menenu nyadwe china oh sesenti eya ni bre abaya ni yakuma no eya ni bre ene ma ne dia ni nua ne sa sabi pregrasa odo enkyere se wade nya adwuma okay odo enkyere se wade nya adwuma etine bia metakisa se mo se o ko twese mu a Nyankopɔn nkasa wo se se o de wo hu ma me o de wo hu hyeme tu miwura o de wo hu hyeme mase a na bo hu ba o hu bi biam na so Nyankopɔn nkasa a o boy ba asasi so a o kan we no o Nyankopɔn mo asa me ya ti asese wo mo adwe safa dwe enti na sabi previous a se obi nipa body from person yo at the bonia who are jia who gain actually you should know better say some people here kwaya was say called me fashion as a between drink actually na me say some people some me twebe pia maria baby o dem beka ko de beka ko jina no menya de mempe I'm sure when you speak about it no na se bi akwa ko ewu asem ana bibisa oh
okay na mo wu die mi na nkopon meye na kokoba no se bio obi pesa se bi pedia so opose na watimi ayede watimi ahu akini wo akini aye no wo sa se chinchira asa ni pa makoso ni na edidi makoso dabi o de akwa na won na se agena na nkopon de ma no wa anwe akwa akini okay atino abaya ni ekuma no there's no way amen me no be agene ni na agene china say out of love okun be ma ni ekuma na okokodo no wa de efi a unya pa wo mu odane te se akura wa sa wa che wa ju nyaduma eye suba boni bi e na wonu ni ekuma no so e kwa me na kan se wotan me se eye suba boni bi ni ahon yi asem be hunhum e be sinu ati no spirit no be hunhum na kasa tere ne se onkonku di sa abone no ana na kwa ku fo we nyina dia de aba what me attribute to any other thing than Samuel Mary Katakyie and I go for Samuel Mary and the aba at the media one okay and assassin way so and your phone uko tinasina wakana say no wakana say say shaka the aba ne say et say de ye kenya ye hu hwia enye timna me susu say ese no amamle bi wo ho ese still na wo jama man de ba say the medical can eye dan a omu enu ensusu moja fra na nya aba enti no amamle bi wo ho no mu a ese omo yede ma omo ana se panyini ne ka wadi ka akọ de odo me mi kunu na me boy nya nkita hudie enso wadi ka akọ de omo ja ne tra ba se nkofa ensusu ansobani bi amle nchiri ma na busu eni masem na me kan yo so de sensu ansobani bi ankofa amle nchiri because yesi na nanom aye bone na yen na chese yen nya hu asotwe so what mfa nze ebusu eni mu kwa enkofa aso die bia ya anya bibia amfa nwa enkofa aso die bia embre enchiri ma na omo ba no eno na pese mi aba me da se de ewu ni say se we ni dia nya ba wi sa pepepe o mbetena se no mo aka abaya ne de medical tool for say o ma nakoma mrafom eduru se ye bi mi twahwe nyina o ye kan se o ba kan se embre se be peda na akono no hospital kra be brinsi atina mi se mi kra nka mi tiki nchire sa mi tu fu se o kusu mrafom kra won na po mo de ho first wonya du bi se ompo anya ba wi onu ani ni anso atino so mo ko kwatena aka asem yo omo kwatena se no ma aka de asem but the only thing is that the all can be me no ya adwe wo ho kire se amamre mu no esem panyinfo abusue na abusue hia nyensa na anya ba wi omo na agi atum se ampa ya na ya nyensen eti panyinfo no de omo po obi akwatena baby okay oh de akwa no obi akwatena baby na mum amamre bi e foto se omo yese emoja fo amamre no eno de ese mpanyinfo tena se na omo ye de omo ye ema sa ayi sebio dati bia nsu bia ebetimi aba no anya de anya aba okay eno de me no omo ye adwe 100% okay me no omo ye adwe 100% because some biasa yo yesimi yaseno sebio nya trasa ene namu ndabi aha nsemo esisi ebe ya nimu wa hanumu bebrebe yakasa yeka esebebe apart from man kra no ya fie mu ene de ya tetetete ewia ya tene na sefo sempi due to that nintino mi say omunya de ya saadu na ye de anya bawi entino amamma e fata so omo ye no so twa me o maso sebe ya dachi suzu aso boni bi anya de emma na de he say we kura no ya pini so kura kwa ya mamre na wie say
upekra abusua no nkase omo de omo nkoso nya de entena sebe ya omo be ware me na make chiro sa ware e maso e maso onye bisi bi pe boni be some fi no de ba be se ni me ka chiro me da say Shak Yankopo wo insha na onye okese general we de Mame fantwam na yemfa hwe ade because ye kasa no I think say oba ne ba wo kire mu kire say na omo hihya aware ya wo mu ato aware ho ne ema nyina wie dance ni bibia kire wo yi kire me say ye ka ne say enie makoro makwa akototo no wo yi bebire ye den de kire me Mame mfa we enye because asem sise ya na ye dibia ye mfato ho ne ye dibi sua ade ne ye sua nyansa ye den efrim general me mfa ne say wona asem we ya ye den ato wona wo ko ware wo ben ena wunu aketoa be akofa wo yere nu aketoa ena mpanimfo atenase ena o maka se wujemu na wo de ma wunu aketoa se wunu aketoa na edika akoho ena wunu wo yere ketoa ye den akonyem se aware no enya maso enti yesra wo se wo niema na watoto waware niema na nka ade kwa akoye de ware no adawo ma se ne esia ye die wunya na enya aba ne saa yesi aboa no wonko sumuna nso wako sikan de echa wunya ma bufu me ma na num adure no etu nso to a me ma bo na twe enti fama wunya no mfa nkoye wa nka akuma pem nka abaye ananka wonye niti oh za da boda na bufu asebu amaya kampo babufu oh say asemu wo say yesiesie ma obi akuma ko mudiam say ne ma wuji agu we nye ya wade dia meti asemu nya ba no wunya ba ma no tie no me no oba ne nya ba bela se bela we su nya ba eno dia ni sa ba e ba le ba be fie sa we na ya we yere ketwa no ya dia ankop go abakona ya se ti ba fa ne sa sa dia me hu manim okay as obi ka say babu ma obi wo mba o ka ko san ba suku na o ohiri me yere twa we di we si entwem ye ne ba ne si twem ye ne ba nso ojai na dia so akori nyina mesumani we ti fa say dia se abafi enti abaye abusia na enti abusia ba dia ba abusia no o ware me na ko ba abusia na wa hu ne saa de ne oh demo papa se me dia ba to na also o ye na also are na ko to plate what I say so o ye ba dia ka wo wo ye o lu sa do dem ma me menye e no ware wa sa o hu ntin ka yesra ne yesra open don't go what I say okay again you boss again you boss unu bo ni say ni bo o ko ba de ko an de de bo de ni o ya ba so ba de ko kwa de bo de ala sa de bo fu o be ka ba me nu o ya sa de bo de ani bo fu e tuni ma o ko ra bo na say fu o say bo de o kwa o na ni o ko so de atono unu bi afo o fu kwan na mo unu di a de kwan say ma obi me tia apanyame me dia me de babla no me de pade ko ba sa jena sebi na wo fo wa o de se de ba dia si na si china mate enye possible say oba be abusa ba say we de se wa na we de abusa parent no wo ya pade a no ma to ka na we wa de fuma dabi okay o bo buwe kwa sample okay o bo pata bi and from pata na ba the first one and the first girl me da say general no say one day on empne china abusa for Mame mfa phone lines no and to da 05942128 0594212823 0594212823 me pa cho nkoma ayedie won so sabre die obetimi abem okay ti se no me pa cho say Shake Mini abra
asema ye kan akoye se amamre mu na ye de ye kan bet se eba se bia mfa ne se mremu nsoso a enti gay want me mfa ni aketewa no emfa mra kwa so mane nyi want me mfa ne nkokot ana se want me nye bibia sa mane nyi mame ndika emfa ofefo yi enwi ansa hale hale 0594212823 0594212823 Ebacho okay hello Ebacho wabawama udini baby akase free okay, auntie me na mpacho yeti o. Mpacho. Asama na hono bole na bete. Kra. Ya pa no pape na meni. O dana wa anyele ni yo. Wa anyele ni yo kra. Okay. Na tibi me no. O ntama wo. Okay. O ntama wo. Okay. Esa wala ne be ko biya wo ta be. Okay. Me da se antemina jo antemina ye da se bebre se onso wachre wa adwantemina se enye betade ye ka ni se akoye sa asemato ye se nye hwe enye hwe se hello me ba cha da ma dini bebre akase free okay ba cha udini bebre akase free me da fo okay, mbacho yeti odin. Me say, ya ga na musician kan waye. O ti o di na ko na na ko ware. Awa ni ya ti so wa ba na so. O ya no. Okay. That's simple and short. Hello. Mbacho wada ma din baby akase free. Because hey, kwale. Me ya be what me Mame Fie wo. Nye easy. Say we have record here. Ready adom ne mo mpai boy ho ye. Okay, it's you. Na bi now. Nyame nshira. That you. The work will start here. Obofu ahụ. Serious. Me na obofu ni ya na. Okay. Wow, I'm going to do it. And then, I want to walk for the hotel. I'm not one another. Okay. Let's make it. Me da se. Yo, kwale. Me da se. Nyame nshira na onye okese ewo ho. Okay. 0594 2128 0594212823 say Shak. Okay. Na bibisa question na I think o de obekasa. Hello. Sorry. 0594212823 0594212823. Okay. Say Shak, I mean you. Bibisa I will say. Say nkoma ye die ni nyina akoye se ye ka mamre mu but ye bamre mu a obai panyi ontime mfa ni ni aketewa no emfa emra kwan bia so ema ni nyi makurani nyamie ni I won't say
ye bamra mu pa dia say ye mra no emfoa saa insects so okay se bia nia da ne saa ne ma no ye mra no mfoa saa de no so okay so o ka se obohwe mu a say saa gay semne na sefo no ba ya okay it's just like ya akose eni gay sem no okay o say intina LGBTQ no esoso no Q+. Which means say be there ekeka the akwa that is it intino emremu no I say we denya e say kuma no or the anibrebre sem na this answer fun no de okay but we denya e abusua enua okay intino den say we betime tufo say wonye saa neoma no wonye saa de no but in case say what the fa emrem say saa kwaya what na fa so no what the no fa emrem say wonte ase se ni akuma ne na fa saa kwan no so a obetime de akọ na emrem no omun so ahwe we no emrem no honestly speaking mekasa minnim sabia in case yako kasa mna we the sentence bi o mu a ende na mebua okay but minnim say fine bi ye ebetimi ayede apie okay but sabia as to say fine no nipa no enu na ti no sabia yebetimi di nipa na tumu ana bibi sa ande enu mo de mekase me fast now de mekase minimu ana me na oboa na emom me gini say fine bidie it is possible say o metimi aka na omo because we enye hu mu asemu enisu asem okay what I say I did bia so physical bia no physical aspect bia no we are there yetimi ade it should be a physical aspect bia yetimi ade edi wo court man ade okay intino em say eho no kakra metimi ayede aka found but akwa ebusu intino metu mini abaifu say sebi previous eho de o de for anes ya drag amana akwa ko bi me na say e shark nyankopon sha no onye kese once again number no ya betimi afred abam no 0594212823 0594212823 Shannon so say jumedi ayedie Olivian Enterprise na chese okuta ye mu a da ne da etimi edi jumedi ebre wo na Olivian Enterprise jumedi a wodie ni eba se bel akwa ho ne ma de a me pa cho eho pe na wo benya bi nti se eye bel akwa nsuo se eye bel akwa drinks bia me pa cho enko be bia se okwa akwa bel akwa product bia to sanse wunya bia ankasa eye Olivian Enterprise nko ana ubenya bi ato ewo na se mpacho wo ebu akwa macro na kisa fitem junction ebu akwa macro na kisa fitem junction na mama Olivia owa mepacho odi ni juma ubetimi afre no ewo 0249 918491 0249918491 na onsoso o pebela kwa hone ma bia woni na di nkomo se wa bia shop na o pese okofa bela kwa hone ma ekogumu anase yenianu ma moton nsuo monsoso mo pebela kwa product ni bia nso a Olivian Enterprise so na one no akodi dwa na bibia nso etimi aye kama na dawo ma na dwumadi a yedi a wonso wutie bie bibia ekoso kama nti Shannon so sa from Mame 0594212823 ubetimi afre da so ete enkonyamu a yenya ensore ye 0594212823 also ofra bejo nkoma yedie eye nkoma yenia ba bia wode na asem abedan ye kire se wonu fi a wadi kan akomu aware wodi kan akowure mu a okay hale
Morning lo me do for pam ba cho di ni baby aka se free. Black pepper is a very piece of acid. Okay, black pepper. When I was trying I can't know I can do that on our own day. When ya penny ninja fa market one. Black pepper see on funny man market one no farm. Because we are to leave it out, then I'm not now. When I'm not the way that anyone else tell me, I'm not then I'm not going to say, okay. I thought I just a little bit. I feel you don't really go on. Okay. 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 Yeah, that's it. Black pepper team was empowered. As a me this genuine Black pepper so one day and coordinate mano, and then many yakatuano. No, I saw the aqua wallet, near the Katuana Saka. So I said now there was a BBC Akoma Paya. Now 0594212823 wobeti me afre na wabem we da so di nkomo general enokra ba akopɛ asem ye kan ase ye kagu oba ni nuanu ba yi so nko a sabi oba so me be na ne boy adwaman enti be ma ni nya ketwa ndie meko kan baka se na aye oba enti na ni abre na me be kan bi etia na ase da bi eka dum esikan esikan ni fenu etwa ni aye de ni etwa we se ma be ma ni so se wa ye mfonso sabi mpraduasa enti wo so wo kan se mi se ye odo na se sha ka se da bi ontimi nka we se ye odo enti wo da wa ni se wo so oba kwa de omre yenyi na ye nim se nyankopon boye de ye hye mo nse oba enti oba de nim se oba me ti wo be ma na wo ye be ma na wo nim se wo nua panyin akofie ho enti bra de ne ho ba be hye wa de na we se nka wo ye oba fia inya ma mun tie mi se tia oba okay ade bi afa edam on se won ngwase balance a ide bo oba no so bro ade bi afa edam se bema no oba hia nam aye impossible good se won ngwase ba bema no go ebi si ba ya se bema no wo up to bema no yeah no I feel the same to the beer. You shave you put us in. And time this year. You was so right, ball bounce bro. Open Sevilla. Oh, said, go forward to the angel. And you got 7 James will be about 2 years. But my people for here, you go beer. And you're not out, turn to my one. I will be I know, open so that I know better than Canon. You got to get Canon. You. My yeah, what you go for crazy. Oh, I didn't want yesterday. I can't remember. And now, Yamiko said, "Who will be a person who should maintain that problem?" Oh, send a baby out, that will be a shadow. Send my two. Okay. Maybe I will be a hero. Maybe I on the society ever. Okay. It's a man who was very I used to buy a 7. Some year, the empire we are. Okay. Okay. And now some we send this thing in America. You guys see what we are showing the Siamo. And to buy you be a 7 was second and it was a banner. Okay, into a banner kwan I am. It was one of your party. Whatever one your power. It's the one who said, the memory about a memory for fancy yesterday. The body already a fast recovering country. Okay. I'm back or you. But invitation caravan. If you see now, but if this guy went there, you're about that. Don't have a friend enough women say, now when you're there. You. But person, yes, in those of our and we never sell them out. Okay. Some of you are bad, never did go out and go and come out. That's it.
I say my papa say yemfa you never know black pepper or so dem ko de nema ni ato ano also pop patisika uza nema we no hu da bia we yemba shi we ntada na wo ma Abusiafo Mugabe meba on chesesi na number no 0594212823 0594212823 nkoma ye die pese obema yen sorry ye die obetimi afre 0594212823 atuma Mugabe wo bato onte ho kakra na za because ya zamo majuma no na teacher said that man the one from so sa enti oba na de ba na wa nya enti kan san ka we nyina ma o na ba se ko so ba zo ni free yo me na isi free do enti na de yo ya te me ba si we bo ye ga na ya ba yo me ba de ya ko ja so de ye me ya am ko fa ba ye na mi ya am ko fa ba ye okay boss about phones and records na free wasi amra ni maji mobile phones who do nyina bi enya no ko home appliances nyina cell phones na open say open TV decoder blender speakers power bank ceiling fan standing fan the issue remote ni nyina ebi ho so na blind curtains rice cooker wallpapers bulbs ring light cables ni nyina boss about phones electric accessories na mu se no so okọ boss about phones a na okota de a o de akwa ka say meti advert no Katakyie oba enunku promotion no enunku enitu adaroma o de okwa bossa wa o say bossa international man boy Katakyie for say memra na meto me phone ope bia no o de okwa ka che no obema wo bi ato me patron carry asoye mensa opposite golf filling station Abrosan first floor eho na be hu sanso na odo na kire mo carry penny kwan so no eho no ma shop kama fefe pa the home carry shop F no enu ti misra mo dia ko sake wan so ewo enso ube hu ye ba bi awiaba emrantie no etena edi agro no eho nso ube hu ye enu ti misra for international man Mr. Yeboa 0557 314176 0557 314176 me patcho send so o de okobosa wo aso ye ya ka chen say ote advert ote na mane bono ewo Katakyie 90.9 FM any discounter ubenya Mugabe patcho mame fa number ni ntujwa ebe wada Roma 0594212823 0594212823 patcho ufra ye bejade ye bia na ya fa 0594212823 betra wadwen na ye hu de eko Mugabe yenko make guide enterprise men can show product ben na opede sisi ofie me pacho say opede liquid soap power zone that any sablon any ho kekan nyina no ni nyina make guide enterprise adaroma odibi abe edwaman so enu tu so bla na ebe pebi na fa kusisi ofie me pacho uyo bi na tifie na nya djuma make guide say men kan kire wo say bomoden a ebra na nso ebe tubi na efoko ne koto ne famfa so egubutum ne fa ne sika botene be me pacho upe make guide enterprise aso ya but bomodi an for the chibo African Community Hospital eho na obehu won me pacho frepanyin pa na mu o 0241512362 0241512362 sa o frepanyin pa na obeje so na wa chewo na chita kwa na nso timi aba na obepe sa ne mane nyina bi akosisi ofi me pacho say schools restaurants hotels any filling station nyina no mu nyina momra na mo mepe sa product nyina bi na mo fa akosisi mu fi me pacho new part enterprise the part enterprise me can just say afei na person will be provision shopper and you only how cry o say ye your money be there but what they are bra na fa o size o shop on size fa bra no o mese mu ma inform say the be ya ho so no obetimi aton ne mani bi na otimi enya ho fa so the part enterprise me can just say obetimi abetu bi akoton o so obetimi aba betu bi akwa de pa cha o ne bebrebe e na wo na so ye pa cha o mo o anwa o drinks drinks no anakodoko de ka ho ene de ha wa oni tua aya me bese me bodi awie eno so ebi ka ho ni nyina the part enterprise aso ye but modern abra diapers so o perifo ene nkola de ni nyina obi ewo ho enti bo modern abra the part enterprise aso ye ni emwo na nso o store no beji ne mekogum na emwo no nya emfaso efo gubutum na ebi so enka abusia me pa cha ye won carry Kumasi station one ma encarry bus stop wa
stop kakraka obi do na bo billboard no Lupat Enterprise na bo kakraka obi kura nkyerɛ wa bu obeduru hɔ na yɛ Lupat Enterprise sa no wo se ɛhɔ ɛna bia no me ba chɔbɔ mɔden abra ana se frɛ CEO Madam Patricia ana sɔfo Mame ɛwɔ ama trufo so 0592 092 438 and I say 0592 092 483 but offer na obeje so na watu mi abo na de ohwe bia no nso wonsa atumi aka me ba cha me du wram e wo Afari Community Hospital me ba cha hospital we e hospital e adwuma free adwoda e kopim kosi ada 24/7 da muni na omo e adwuma me ba cha oyo ba na se bi washada afrafura obo ba bi wo house be se me shade na menyem onyem so ri kwasa otena fi so bomode na ko antenatal bomode abra Afari Community Hospital na yembo me ba cha oba e be bomode ahwe na ibi akonkan dem but uyo bi na se ododom san etete how untime nwe na ma bomode afabra e wo se etu a ebi to no e wo se mo oduro so e be mo oduro na akọ wani how opusa wani obi wa na se ete abesi na ni so wo hwa de wo hu ni ye wo hu boache o se banchi Peter o se pete e pa cho bla ni ntu ase mfamo emwo ti bomode a fasa ye na ni nya abra Afari Community Hospital e but uyo bi a se bi opa wona wo de bi ni nyina e be bomode a ne wo hura wo die ni mama na bibia e kama pa bla ne hwe wate wo ba sori na so bi na begu hu na mani pekese tantantan basa ojo nwanye utimiti huza ni nyina Afari Community Hospital etu ase dem but ankwankre we check corporate service mo so mo betumi aba be ba say premier case ya NHIS ene de kan ho nyina no oba e be general ya re bia e kwanko bia etete wa ede wuko wugo ni akomo se suit no me pa chobla e betu ase e dia ma me pa chob yo Afari be bia Katakyie Ejapata house e won e ho ana be Afari Community Hospital me pa chob friend pending for 0240 176502 0240 176502 from one ambaje so mani wadi nkomo na dia ha obi a no matimi atu ase dia ma Afari Community Hospital ase ya bia enkadem Ejapata house every me ba just was if you know if you mfuturo ye muma na pese otu mfuturo na se a ni nyina taasa papa Twyford taasa abenya e de sesi ofie no ni nyina Ejapata house e pa chawo taasa na size esanso your sizes esanso go out your polish your rustic but your water is 25 by 40 yam kwa so e na obenya bi ba floor no so 30 by 60 no ya so e obenya bi wate momodi abra na yam mo bi sanso na Italian doors papa no ni nyina ya so e do bi wo to a obeti bam eno de debi uti ma beti na wo se o tupu no pa tap sink mirror basin with cabinet keys handles chemical strips WCs no on say what close to you how transfer obo base na ma ye de transfer how the base no na jegu kama pa e ba jacuzzi no new ones na ba na so ye e ma obi ato wate bomodi abra na ye ma obi na bibia nkonkan e wo fi o enfama me ba yo Afari bebia Ejapa salon Katakyie 90.9 FM no Ejapa tas no e ho a na yesu say di edwuma no bomodi Afra benifo 0552953440 ana 059338 7686 offer Uncle Joe obejo so na waboa de ope bia so no obetimi aye de amount obi ba JK Papa Rest of Papa ewiabo ohwa obre na ekobodu menu anisa yenko ni nko didi wate obi ba JK Papa Rest of me pa obi ba JK se me kan jo se both local and continental dishes ni nyina no ho oye bi ewo ho enu ntimi sira bomodi a na ebepe aduane ni bidi ebe ma fufuo banku emutuo ene ye keka ho nyina na bibia atumi akonkan kama pa ulo bi na wani ji esam aduane wo so a say meat pie short bread cake bread ene na keka ho nyina so ye ma obi me pa cho pizza no so oba ebebo modi a ma obi me pa cho mini ba ho sanso na washing bay enso ewo ho no ma ebetimi ahoro ka na mo me pa cho fo ni shemo paseti a atwompo no o compensate a ho na ye ho but obi ba JK for 0256 5162 7448 na obi ba JK Mugabe me ba obesa ato aso abusia for da so eti enkonyam kama medwumadie na wasungusu a uti ne Katakyie 90.9 me pa cho 0594212823 0594212823 ba cho channel so se Katakyie FM yedwumadie a yedie ewo fia bia no uko social media no so a YouTube etwagu ewo honoma enye asem keto akra ntimbacho YouTube no Katakyie FM TV
Katakyie FM TV me pacho oba na okwo a obenya dwumadi a yedi na ofie ha nyina bi ahwe na kai se okwa na wa subscribe na wa like na wa ma comment na wo share na bibia nso etimi aye kama TikTok nso Katakyie FM me pacho ni nyina okwo ho no nso a dwumadi a yedi no ha bia no nso so ubetimi ajoin na bibia nso etumi aye kama hyene nso se o join a obe like na wa share na wa subscribe na bibia nso etimi aye kama me pacho yeda so a ofra ye be fa o zomienu a omoko efie ba akoma ware panyini ne di kan akoye ena ketwa no nso afa kwati kwan ene panyini kunu nua enso akwa akonyi se hunkomo ena ye di enti woso ofra na onso so de wadwenkyere aba na ye nyina ya dwene ho na ya kyere oba no de wonye dubako abo apa hu sima aduonum me kyere 1150 da so a yetin konyam yenkoi mugabi da so eton ne mapa de mayen hyane nso se onso so obetie na wakoto ade pa sanse sika ye ya ukariska de koto ade fo a ebeye me ya de be kanfo ama ha no eno na di echiri eko pebito mugabi yenko na na me do mo Japa Beauty Salon ubasa ho ye fa ni na ye Japa Beauty Salon